iti adasawa na nilalaki manang iman kini bakit na nang runa no adamang baliw at eksime wenno kasar sarita na mapanpun agbatik santot agwala no sumampe di bakit na sungatin na isumete pagrugyangan di papang na kaasin ni babae no isuget kabilin na et apay si kalakay ket saan mit nakasday no maminsan ka siya payen tay maupay di naksamitin na yayatin tapos yakmitin makita nga agimun kakin kagisyak tay kurso nata na tuwan di ada asawa na nilalaki manangi mon kini bakit na nangangruna no madamang baliw at eksime wenno kasar sarita na mapanto agbartik santo nagwala no sumangpe di bakit na sungatin na isumete pagrugyanan iti apada kaasin ni babae no isuket kabilin na apay si kalakay ket saan matakasyay no maminsan siyang ipayen tay maupay hindi nang samit din na yayate tapos